Ngaphakathi kwehlelo Sakha Ilimi Lethu lihlelo lufumana kungabetha lokho imzuzu kwakhona sele imachumi nemizuzu emihlanu ne 15 minutes ngemva kwesimbi yesibili emhathweni kwekwezi FM kungomvulo Sakha Ilimi Lethu. Msuthu Hlalukwana uvukile mina kwethu singezwe ngakini no sithabile thina siyathokoza ukuthi nibe khona ngitsho thabe ufile ngithabe ngifile ukuthi lifikile ilanga yazi lifikile ilanga sifikile isikhathi njengoba nasithi Sakha Ilimi Lethu nje ngilokho ke sikhuluma ngakho namhlanje ikulumo enjengale angazi bona ngokwelimi lokufundwa kwegrammar ngingathi yini ngoba ikulumo ethi ifana nale mhlawumnye njengelimini lesingisi hayi kube nekulumo bayibiza bona yiparadox enikela imiqondo ephikisanako nalapha ke phezulu ngathi uqalile kuyikulumo enjengaleyo kodwana lapha seqale indaba yokuthi into oyikhulumako ingase ingatsho lokho komunye umuntu ngaphandle kwalokho anakayilalelisisako ayifundisisako nofana ayifune bonyana kuhle kuhle utsho ukuthini na uthi khonoko sithome khona apha vele umuntu uthabe ufile lapha umuntu ufile zinhlelo ngoma igama lokufa asilazi lihlangana nokuhleka awa kufa nokuhleka izinto ezimbili ezingavumelaniko ngathaba ngafa kwangathi umuntu uba nalithuba lokuthi akhulume ngokufa azifake naye emdeni owodwa afe avuke azoxoxa indaba le aqoqe ngokufa kwakhe yazi ngendlela thaba ngakhona kunotha kwelimi lethu lapha sizokuthi khona ungangitsheli ngezohatsha ke nkosi nathi akahatsha unomuntu phasi mumbe hatshe napha uveza elinye ngithi mina unomuntu phasi ukuba nomuntu phasi kutsho bona ke unje wakhe wabulala umuntu bengakayitshejike ngaleyo ndlela na uthi unomuntu phasi vanathi umuntu phasi wabulala umuntu sengiyikhuluma ngohatsha ke nomuntu phasi nokubulala umuntu kunotha kwelimi lethu nakho ke sowuveza ikulumo ethi mumbi ngokwenkulumo yokuthi mumbi kutsho ukuthi uhatsha kumbi umuntu kodwa ngimbuka ukuthi uhatsha kuhle khulu ngokukhuluma ngohatsha kwakhe ngendlela kukumbi ngakhona mumbi ngebholo mumbi kutsho ikulumo yeskhethu no yo kunotha kwelimi lekhethu yazi nakuba ukuthi kunomuntu owaziko mina ukuthi ibizwane nasikhuluma ngesindebele akasize khulukhulu ke ngiyazi bakhona abalifunde ilimi ngokulazi ngokwegrammar mhlawumnye njengomfundisi uNsizwa Mahlangu unemfundiso eziningi azipha umphakathi ngesindebele angakhe asisize bona nayinje ngesindebele itsho ukuthini ngihlangene nomntana kwenu akasimuhle ngithi kuya akasimuhle ngilindele ukuthi lizakho ibe buhlungu nangitshela bona umntwana kwenu akasimuhle no kodwa ngokuzwisisa ilimi nase uthi akasimuhle ngendlela engiyikhuluma ngakho iyakwazi ukutsho lokhu ngombana itsho ukuthi kuzokufanele uyilalelisise ngombana likulumo ungayithola itlole phasi ingatsho lokhu okufundako itsho okhunye umuntu nasele ayikhuluma ayiphimisa ngephimbo lakhe Izokala njalo ke emhathweni kwekwezi FM yenza njalo ngitsho kusidichile@ikwekwezifm.co.za nakube kuthi unombuzo nakube kuthi uyazi bona ibizwane nasikulumo ngelimi lesindebele sikhulukhulu esindebele nesifundwe mhlawumnye emazikweni aphakemeko kusidichile@ikwekwezifm.co.za Sikhuluma nje ngalesi sikhathi kunomuntu wengubo namkha umntwana okatwako lokhu nakuthathwa kubekwe embalobalweni kulinganiswa nesigidi esileke ngenkulungwane ezimakhulu zabantu abakatwako qobe ngomnyaka nakube bona kunomuntu ngithi umuntu wengubo namkha unomntwana womntazinyana nizihlalele phasi nabakhozi abathathu kuthiwa munye wenu angahlakadwe ngokubuyelelweko esikhathini sepilo yenu
kodwa-ke nakube kuthi umntwana lo ngaphasi kweminyaka eli-18 kuthiwa amathuba walokhu andakhulu nange uyindoda namkha unomsanyana mhlawumnye nizihlalele phasi kunye nabakhozi babantu bembaji abathathu ababili benu kuthiwa bangazifumana batlhorisa umuntu wengubo namkha umntwana nokho-ke munye wenu angahle naye afumane ukutlhoriswa ngokomseme kwesinye isikhathi sepilo yenu akuthi kunjalo nje kungabi yinto esiyivumela bona iphile hlangana nathi le asiyikhalime nganindlela zonke. Thindana nonathi ku-Twitter @sombali @ikwekwezi_FM kulasi usifumana khona njengoba singaphakathi kwehlelo Sakha Ilimi Lethu emhathweni Ikwekwezi FM kukhanya ba nakuthi uveze ngaphambi kokuthi sijike ngapha ukhulumise igama elithi akasimuhle kuya ngokuthi umuntu uphimisela njani kuya ngokuthi umuntu nakaphimisela konje uthini namtshana umzwa uthini khona uza kuzwisisa bona inkulumo yakhe leyithini kunjalo kungakho-ke nawungathi utshejile ekulumeni yenkulumo yesiNdebele ukulihlukanisa ku-akasimuhle no akasimuhle kwenze abaningi balifake uni ongowe-Afrikaans neyenza akasimuhle ni kimi ongowe-Afrikaans ngaphandle kwalokha na singathola ihlathululo ethi awa akusiwe Afrikaans ungewelimi lesikhethu ngalendlela mhlawumbe bayithola ihlathululo ngoba ngikufunile lokho angikutholi bonyana unilo uhlala njani nakazokuhlala elimini lesiNdebele nokuthi nase ngilihlola ke ngithi akasimuhle ni ngizokuthi akasimuhle ni ngo-NI nofana ngizomfaka uiwe Afrikaans loya ngendlela engilikhuluma ngakho mhlawumnye kumlaleli angasidosela asitshele asihladlule ngokwazi kwakhe bona nasitsho njalo ungizwe ngithi asihladlule angithi asihlathulule asihladlule bonyana na sikhuluma njalo nangithi akasimuhle ni ngitsho uni engimfake uNI abonakale angowesintu nofana ngizomenza uNIE ozomenza bona abe ngewe-Afrikaans bese sithi uvelaphi nase sifuna nibizani etymology yazi sengiyiveza budlula nje isibuyisela kunase inkulumo ekhe sabanayo yanasi ikapi namtshana ikepisana esetshenziswa kamanye amalimi ukuthi mhlawumnye nase kunje angeze yasiza isakuza khumbula ke hlelo naphasi yakhe sayikhuluma nabantu mina vane ngithi abantu abakhuluma ilimi lesizulu lapha bakhona bathi nabafunda ilimi lesiNdebele lino NT nalicho indaba bathi lesi sizulu ngombana kutsho ukuthi akaphili isiNdebele silapha khona ukhuluma isizulu lesi angasakwazi ukuhlukanisa bona lapha seyisindebele kunyana sizakwenza isibonelo ke sinawe sithi asithi intandani indaba indundu wayifaka bodi uyokuthini ayiyokhuluma lento oyikhulumako njengokuthi nangabe ukhuluma ngendaba uyifaka ud kuyokwazi njani ukuthi indaba nofana indaba kulapha sitsho khona sithi mhlawumnye ke lapha ekufundelweni kwelimi lesiNdebele lapha lakhiwa khona mathwayo anjengalayo angakwazi ukusizana ngabe sithi ngombana abaningi abafuna abaqatelela bona ke kusebenze udila nalapha kungu T nalokho abahlathulula bona ilimi alihlali endaweni efanako bangakwazi ke ukuthi mhlawumnye ke basizeke ngaleyo ndlela lakheke umuntu azi bona udilo nasele anethwayo elinje sewumbiza ngaleya ndlela kodwa nakungakabu ukwenzeka mina ngingakhuthaza bona nalapha enkundleni zokuthindana asikhuthazeni ukusetshenziswa kwelimi ngendlela elinzinziswe ngakho kunokuthi ngithi mina ekhaya ngikhuluma so mina ngicabanga ukuthi ngombana lokho akulithuthukisi kulenze ilimi elifundwako nelihlolwa sisakhulumisa amagama namtshana ikulumo ofumana ukuthi pheze ikhambi yaziphikisa nje angazi ngiyibeke ngithini umuntu uthi uzoyithola into oyifunako uvana uyifuna vele awuphuma uthi uyifuna nasi ukhambe ebusuku nje uzoyithola into oyifunako and asikhulume ngomuntu ophume wayokufuna into ethileyo awa lo muntu uyakhamba ayoziyele vele uyayithola into ayifunako navana aphumile uyakhalinywa ke nje bona akhulisa ukhambe ebusuku nangasinjalo uzoyithola into oyifuna manje kuyikulumo ephikisana nokuthi yini lento oyifunako njengokuthi ungasolo ngiphikisa uzoyithola into oyifunako uyazi wena bona yini lento oyifunako kodwa akusiyo into oyifuna uyayazi lento ozoyifumana ingasilo oyifunako
ngozoyifumana akusingoyifunako so yinto yakhona nayo le uzoyithola ikulumo ekhona uzoyithola into oyifunako mhlawumbe yakhona namanye ku-089 1207 667 ngemzuzu emibili eseleko le asithatha abalaleli 089 1207 667 usemoyeni kwekwezi Sakha Ilimi Lethu lotsha mhlalakwana nomsuthu sithokoze ngimagubele thokoza kwandebele sikuthokoze magubelo ebandla lisendatshani aha nathako vele gamela ukuthi akasimuhle ni yaza akasimuhle ngathi uyathulanyana bese ufaka uniklo ngabe kuzokuba ne-dash between unilo naleli gamela ngekuthomeni na ibele gameni akanathi kepisana ngesindebele inonkepisana ngizibona isipelini nekusane nesivenda enapha zange khe ngibone ikepsana esindebeleni nesizulwini njengoba thina safunda isizulu ngaphambili yebo ebungoneni apha azikho isivenda nespedi ezikhona nesitsonga nanganamala iye nesitsonga ngabona ke usuyasithuma ke na usitsho njalo magubela ngabona kuza kufanele siyokubuza abakhi belimi ngombana linamaziko lapha lifundwa khona okay usithumile ke nawenze njalo sayokufunela siyathokoza magubela usemoyeni Sakha Ilimi Lethu Hello, so Mapuma kwamhlanga njani? Mapuma. Nisile ngapho, zawu. Thokoze Mapuma konondlala mza wami. Mapuma ke ngedere ungakuzubani ninto tikhethi lo ngapho. Sikulalela Mapuma. Aha ke ilimi nandi lapha lithi ngena endabeni. Libuye vele lithi ungene endabeni isindebele lisithatha ngakuphi? Lilenethi ngena endabeni nalalo lokujika lithi ungene endabeni into yinye sizulu nesindebele lapho musa awa ukhuluma ngezinto ezimbili ngoba njengokuthi nangithi nangabe siyakhuluma siyathemeleza nofana siyalotshisana asikhuluma into esihlangene ngayo bese umuntu athi ngene endabeni kuthi ukuthi khuluma into esihlangene ngayo nofana into zengayo nofana into ongibizele yona bese ke angazi ukungena endabeni ngombana ukungena endabeni mina ngingayithatha ukuthi ngena ummango ukungena ummango kubaleka angazi ukungena endabeni nosengisho lapha sithi ngena endabeni osengayo ufungithi ungena endabeni ngesindebele sithi ngena endabeni ufuthi sithini awa sinayo indaba ngesindebele sinayo ngudi uzokwenza indaba manje yokuthi ngena endabeni wafaka uthi kuya ngokuthi nase ubiza uthi ilimi lakho alihlali lapha kuhlala khona ud lenza ukuthi ilimi lakho lithinde lula phezulu lapha ehwalabheni lakho uthi indaba manje umbiza lula yenza ibe indaba ngiyo into esikhuluma ngayo ke le ukuthi wafaka ud konke ngihlukanisa nini into ayiveza kumagubelo ukuthi mhlawumnye amakapila ekumathwayo asetshenziswa elimini mhlawumnye angasiza siza kuzwa ngabakhi belimi bona kuza njani isindebele singanawo okay nginiswile futhi siyathokoza Mapuma siyathokoza kuba Mapuma asithi msinyazana msuthu ngaphambi kobana sisonge ihlelo sijike ngapha asonge msinyazana msuthu sekwalisikhathi nje kwaphela kodwa kunomlaleli lapha uthumela i-email othi ikulumo leyo ibizwa ngesingathekiso singathekiso utsho njalo kutsho uThemba Kosini kusekwahasini uyasithathula konje ukungathekisa kukwenzani iza kufanele bona sibile lapho ngoba nangikhumbula kuhle kodwa sinesikhathi sesakhamba kukutsho ikulumo ephikisana nanasindo ichoko ekhamba ifihla kuhle iyafihla injalo nje ikulumo le ifihla nasindo ichoko mihlathulule mambala nasindo ichoko ngendlela ngiyikhumbula ngakhona kodwa ke hayi usiphila umkhanya bekodwa ngeze samphikisa into ayichoko le phezi ilapho ilapho sekwalisikhathi mina kuthi kodwa yazini bengifuna ngathi nesingaraga kodwa sazosenza kuthi isikhathi nduli nw@sabc.co.za kunkambule wz@sabc.co.za la uthumela khona yakho i-email Sakha Ilimi Lethu. It's been good.